Pemirsa pemerintah pusat daweg warsane lintang sampun nentan malih nyegayang hayahan inseminasi buatan ibu sampi gratis. Jadi asun sapunika kahanan inuncap nenten ngaunang semangat krame antuk ngangun sampi. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan PKP Kabupaten Bangli Imade Alit Parwato Mausang, inseminasi buatan sanen nenten malih kasiagayang oleh pemerintah pusat sujatin nyane nenten dahat mawasana. Santukan sadurung program inucap kalimbakang petani ring Bangli sampun katah ngelaksanayang kawin suntik sampi mandiri. Warsaniriin pemerintah pusat ngelintangin program si komandan nyiagayang layanan IB sapi gratis sane mata tujuan incapang populasi sampi. Program punika memargi dawag warsa kali tali pitula sane sadurung nyane muasta siwab. Ring ayahan gratis inucap samian ketanggung oleh pemerintah pusat rumasuk prebio operasional. Nanging nampenin pikobat ring anggaran dados nyani ayahan gratis punika kuang deang dawag bulan September warsani lintang. Alit Parwata sujatin nyani ngemanahang antuk wantu petani pengangon sampi antuk ngician ayahan ibe gratis. Nanging penyiagayaan anggaran kantun kedadosang pikobat. Dane talernanin ngusulang anggaran antuk subsidi N2 cair inggih punika mawi guna anggen ngawetang strau nanging pangrencana inucap durung sida memargi. Jadi astun layanan ibe gratis sampun puput. Alit Parwata ngejantenang indika inucap nenten dahat mawasana ring kuentenan sampi ring Bali. Anutin data kauningin populasi ternak ring dinas PKP Bangli. Populasi sampi ring Kabupaten Bangli warsa kali tali selikur, wenten langkungan 6 dasa tali ukud. Wilangan inucap kauningin terus nincap nyabran warsa. Dayu Swasrina Bali Pos.